Ngalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju ki khna school bayo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Da ka jing temu ban singan ki paj ba nong let nong wan ki bayaj lengba ki surok ba ne ki surok red. Ki bor pulit ke Ribhoi district menta ka sngi kila kiu sa sya sning ban penlong ye ka jing talasi ye ki kali ki bayaj ki bayang ha ka rukom ka awareness program. La penlong ye ka jing bat ye ki kali ha sning bypass bat hadin malabat ye ki lai da ka jing hikai bat lese ki babon kim yo lat ban yo ye ka jing hikai henrei lengba ki jing wanra ye ki khubor halor ka awareness program lengba ka video kan long ka jing mentoi na ka menta ki babon bat ka jing sngan ban nomdon ka jing thot haba ki kali ki kre ban jam sakmat jongi kali ki biat suki ne ki kali he ki bakit ye ki jingkit ki bakhia om syam ladon kono ka jing tan kuna ye ki banya bakla henrei ka ladon ka jing pan sungtho ha ka ba ye ka kanhon ki polit menta ka sngi lai lam do additional SP ka Ribhoi uba o masar rengkat ka jingdon ki pulit officer na Nongpo Police Station bat Umsning Police Station rengkat ki pulit penyai kali ki bana Nongpo Police Station bat Umsning Police Station bon ke kali gilas abad namar kim borom ya ka anya kali bat bunru ki nongnya kali ki basunang tang bannya henry kim tip ya ka anya kali khamtam hagi surok ba ki pulit ki pha ya ka khobor syabaro babarabor dei banya nakaliang gadiang om jude banya chakaliang gamon lada ki nya suki bat lada ki kwa banjam sakmat ni overtake dei banya pat chakaliang gamon katba ka kali ka bayat suki kanom thot bat ya hala ka jong ka jingla jongka banya हम शेयर वाला दे स्पीड है जार जार लो बता ही होगा हम शेयर वाला दे तक स्पीड तो हम लोग शेयर मान ini kai minta sini itu bayar yang dia pakai speed saya itu kau setelah dia dalam itu buram dia buram perkeliang itu आज ही जरूर पता चला बहुत अच्छा लगा हमेशा ट्रक लेफ्ट साइड चलना चाहिए और जो भी स्पीड लिमिट 40 रख के चलना चाहिए इससे एक्सीडेंट कम होता है और रिभोई पुलिस जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी करते रहे धन्यवाद साइड से जाने से ठीक है सर अपना अपना साइड में जाने से ठीक और स्पीड तो हम लोग 70 ट्रक एक साइड से जाने से ठीक है सर कौन सा साइड में उसका जो साइड है ये लेन ना सोलो जाने वाला का लेफ्ट है और पूरा स्पीड जाने वाला राइट